Okay guys, hari ukuntu muri telefoni ya gatushi haba harimo password bikaba byarakunaniye kuyikuramo. Rero uyu munsi ngiye kukwereka uko wayikuramo utiriwe ujya kuri mashini cyangwa computer ngo baguce amafaranga. Rero telefoni yawe ya gatushi urayifata uyatse, nkwereke uko wabigenza ubundi iyo password yanze kuvamo ikavamo. Urabona muri telefoni yacu password hano yanze kuvamo neza neza, ntago tuyizi. Rero wrong password, ngiye kukwereka uko wabigenza. Telefoni yawe igaruke ari nzima uyiforomate, mbese uraba uyiforomase. Rero ikintu urakora wowe, urafata iyo telefoni yawe ukanda iyi mibare ngiye kukwereka. Urabizi haba harimo emergency, urakanda 113 cyangwa 112, polisi yo mu Rwanda uba urayihamagaye. Ubwo ni bwo buryo bwonyine wakoresha. Nurangiza wandikemo izi nomero, nibamara kugufata akanyenyeri urwego 0 urwego akanyenyeri, use n'uzicishamo. Mu kuzicishamo uhite uzikupa. Numara kuzikupa harasigaramo ya polisi wahamagaye kwa kundi igumemo. Nurangiza uhite ujye kuzeditinga, ujye kureba call history, urebe za nomero wahamagaye. Tugiye kuzeditinga rero uraza hano kuri edit before call uzeditinge. Kuzeditinga rero urazisiba zose, hasigaremo akanyenyeri, wandika akanyenyeri urwego 1 2 3 4 5 urwego. Numara kubigenza gutyo, dore muri telefoni yawe birahita bigenda gutya, nta kindi. Urahita ukanda kuri iriya tushi rya yes, utegereze please wait. Telefoni yawe ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo urayiforomase, nta n'ikindi. Mbibutse gukora subscribe. Urabona yuko telefoni yakunze, uze urebe, urahita uyatsa bya bindi bisanzwe, iriyatsa. Nimara kwaka, mbibutsa uburyo kuri telefoni zose burakunda. Urabona yuko niyemeza engage telefoni yawe iragaruka ari nzima. Rero guys, kora subscribe ubundi twikomereze.